Fondacija Junak na čelu sa koordinatorom Draganom Grmušom organizovala trku humanitarnog karaktera za pomoć Srbima sa Kosova i Metohije. Glavni junak ove humanitarne akcije Ivica Tasić, poznatiji pod nadimkom maratonac, koji je u nedelju 4. oktobra ostvario nesvakidašnji rezultat. Trčao je od Petrovaradina preko Novog Sada, Veternika, Futoga, Bačkog Petrovca, Sirbaša, Paraga i Ratkova do Odžaka u nameri da pomogne našem narodu sa Kosova i Metohije. Staza je bila dugačka 75 km i opratnik svojih prijatelja ostvario je zacrtani cilj, što ni malo nije bilo lako. Njemu je tom prilikom priređen svečani doček uz bakljadu na platovu sportskog centra u prisustvu građana Odžaka, koji su ovacijama i skandiranjem pozdravili Ivicu Tasića, glavnog junaka naše priče. Tokom trčanja Ivica Tasić je imao konstantnu pratnju. U posljednjih 20 km njemu se pridružio ratni veteran sa Košara Miroslav Višnjić, koji je u dosta emotivnom govoru spomenuo svojih 11 poginulih prijatelja u borbi za Kosovo i Metohiju. On je bio pripadnik 5. bataljona vojne policije. Ovu trku želeo bih da se zahvalim Draganu Grmuši. Ja sam pratio 20 km Ivicu Tasića. Ovo je stvarno jedna lepa manifestacija za nas veterane, za socijalno ugrožene i za invalide. Osim toga, ja sam ovu trku trčao za 11 mojih poginulih prijatelja iz jedinice, moja jedinica 5. bataljona vojne policije specijalne namene, učestvovali u svim bitkama. Tako da bih hteo da kažem da sam ja ovu trku trčao je za pokojnog kapetana Košanina, potporučnika Đurovića, starijeg vodnika Tepavca, Kuzmanovića, Trifunovića, Stanojevića, Vujčića, Ilića, Radiše. Moja jedinica je dala najviše žrtava od svih jedinica tamo. Neka je večna slava mojim palim borcima, da nije bilo njih, ne bi danas bilo ni Srbije, to treba da znate. Dragan Grmuša je u ime Fondacije Junak osmislio ovu trku i način kako da se prikupljanjem novčanih sredstava pomogne našim građanima sa Kosova i Metohije. Tokom čitavog dana na platovu sportskog centra bila je postavljena donatorska kutija. Pre toga mnogi naši sugrađani uplatili su finansijska sredstva na račun Fondacije Junak, što je istaknuto na oglasnoj tabli. Neopisiva je čast i zadovoljstvo biti danas ovdje u Odžacima. Neviđeno zadovoljstvo, ispunjeno srce, totalno ispunjeno ono što je neko svojim trudom i znojom uradio, istovjeti se sa našom krvljom koju smo branili u državu. Sve što mogu da kažem, Fondacija Junak samo napred, sve ostalo što bih htio da kažem je sljedeće. Ivica Tasiću, veterani, borci, ovi barem koji su ovdje su ti neizmjerno zahvalni za sve što si, za svaku kav znoja koju si prolio u naše ime. U oficijalnom delu programa Dragan Grmuša je zajedno sa svojim prijateljima uručio medalje pehare Ivici Tasiću i Miroslavu Višnjiću. Posebno priznanje za svoje angažovanje dobili su Dragan Milovanović iz Bačkog Gračaca i Danijel Opandža iz Odžaka, koji je čitavo vreme sa svojim biciklom pratio Ivicu Tasića. Za građane Odžaka koji su bili u prilici da isprate ovaj veliki podvig Ivice Tasića, organizovan je mali koktel na platovu sportskog centra, kako i priliči ovakvim događajima. Pogledajte kakvi su utisci Tasića dan nakon trke, koja će svakako imati svoje mesto u novijoj istoriji sportskih dešavanja u Odžacima. Hvala svima koji su juče prisustvovali tom prelepom događaju sa svih strana Odžačana i okolnih sela, naravno i ratnih veterana iz Beograda, sa Ravne Gore i ne znam odakle još. Što se tiče same trke, trka je lepo išla sve svojim tokom kako sam planirao. Lepe prolaze sam imao na svojim dionicama od 20-40 km, sve tako do nekih 60-65 km kad su krenuli grčevi, ono malo da me zezaju, u desnoj nozi i koleno. Iskreno nisam se nadao da će biti baš toliko ljudi da me dočeka. Nadao sam se mnogo manjem broje, pošto je retko ko danas, mislim da retko ko prati te humanitarne akcije, te dočeke, aj kao maraton šta trči, u fazonu trči, ono nema druga posla pa trči. Ali iskreno promijenio sam odmah mišljenje kad sam vidio ljudi kolikom broju su se odazvali. Juče na trci je bilo stvarno dobro, izuzetno dobro, prezadovoljan sam, svi smo puni emocija.
Na kraju ste to mogli da vidite i suze i sreću i radost i ponos prema našem Ivici maratoncu koji je stvarno napravio fenomenalan podvig, što je na taj način iskazao zahvalnost i poštovanje srpskim junacima. To je ono za šta se naša organizacija i bori. Tako da za sam taj doček i sve pohvale, jer stvarno smo prezadovoljni, presrećni, bilo je sve i više nego što treba da bude. A cifru koju smo prikupili na kraju, znači sama ta akcija je završena sa jučerašnjim danom 117.800 dinara. Ivica Tasić je pre ove trke u ranijem periodu bio učesnik humanitarne akcije koja je bila posvećena deci koja su obolela od dijabetesa. Bilo je to pre 2 godine kada je uspeo da istrči 42 km. Učesnik je i na ultramaratonima, ali mu je ova trka svakako najdraža i zaslužuje sve čestitke za ovako veliki sportski i ljudski podvig.